Sa matiki perkeno tuamu ulang-ulangan saya swaksoni manang di hamuna sudi pamuwana ala di piu hamu do hami di tanggo hamu jala di pangalwa di hamu putamar ko di mata ima mahiti pamoding nilai nami di sok. Jadi molo so pendapat sianau dak pola mani sebe asisa di parjolo do sisanya ka parpudi. Alai molo tu ngadong na dubing kesiani boy do paling ganot tak. Jadi mau lihat ma di pumuan namar hawuk ni roha. Lumobi ma di situ-tuan nami nadong di negeriot mulutung adong anon na hunang lubi pakatayon nami ajari hamu hami ibuan inataro na king emipir eme na marludu mulutung nagabi buni do benom munay say gabi makanan nila muna mulutong nagabi panganom muna sehingga may pasupasukuhan gabi habusuhon muna kesehatan diam dohot ulos adong do hubuang kami ulos si torok rambut sehingga ma dalam perhentian ulos na hubuang kami Muhamuna yan nami paparan nilai namyon molo dito na saap na tu hamu paparan nilai ko tu napurug ko meso napurug molo perjuangan mo tu yan at komu pagka bereki ibebere nami sangat naringgan lumobi na tu paparan ni Margahia sampai di perjokong ko na buru mung ngamat kasohotas di angkat tangan doha na buru tumba sahiyat do tuhani tuho na buru alay na tardoko kami hata tuho do pinamburu bago na madungdung main na tupilo-pilo na jaga salpu mana buru lungunos yako sayroma na jaga asirohan ni Tuhan parjolo ma parjolohian saya maon lekon na majolohan ni ho mangido do kami siya no punta martua de bata nunga jumolo lain namyo tuhamuna peparan nilai namyo nunga jagar dia nulaw nilai ko natoras munaw di bek kamu hos rohanami asirohani tuhani dapok rohanami don dapok rohani natorok don tupe songonon di bek kamu nuay gantinya tunghuna doon saluhuna bumotohan
binuat itong awon ato nga kabadat tapi ang kalay kuha kay motok puwere nami mardono sirang tot di ba masigonggoman matuto. asa ito oras na natinggal di huta suwaksaw nangin ang nalipangarat ko nung nga dinggan ulaw no nono nami maya tinampul mabonan nirahutan malulung nung nga dinggan tapuk kaulaw no siyam mulana asa tunguli nono nami mapanipuli di ujung na sahat ni solo sahat matubatian leleng mahita mangulu sau horas saat panggabian butima buluk sono mangido kami di godang nami sianjur mula-mula na sianjur mula topa baik damang mandi kami godang mula-mula padu mula mang godang sopa-sopa oleh tema sonari pepe don nami magodang nami muse sampai kamu madi hami godang merdalan lau mamasu ya nakon nami ondo but pasahat ulos lagi jam sitor rabu baik damang mana obat sih manaruhon jabar juhud tuha muna udah nabi dohot piso tersoni man ngaduruhan nami raja kami jadi tersoni man aranunga dosta hita dohot tulah ulata asa buat kamu sini nunga jadi amak parmusik nai asa bain damang majo musikna asa marjalan kami lau menyuk-nyuk ulah nami
mau lihat di Tuhan, mau lihat manang dihamusalu na pamuran namin di narohamu meniup kami hula-hula muna di pasahatamu di hami juhud nama saudara dohot piso natajo anggia matong marhidehi sisinuh na pinahan tuaka tikinan yang roh asa lamar las ni roha kita tinguluta tikinan yang roh amang perno masih nami sonari pero nami ma godang sidio dio dohot hasahatani kadamang ma godang nai Ya kamu udah tamino.